wamaze no kubasiga kuko yafashe umwanzuro hakiri kare cyane akaba aje gusoza rero hano mu karere ka Rusizi. Jagan Ismael Mandi umusore w'imyaka 20 ugeze mu karere ka Rusizi ariteguye ashize rinete inyuma ari kwihanagura arashaka ngo aserebure muri manière kuko yabikoreye afata makiyaje afata kapudira kisiga kugira ngo aze gufata ifoto ikwiye neza. Ismael Mandi Amsterdam aragutegereje, Zara baragutegereje, Ajax, PSV Eindhoven na za FC Twente baragutegereje, abo bose baragutegereje kugira ngo bikunde. Ari ubura amaso avuga ngo ntabwo tuzakomeza gutegereza. Ismael abwira abazi abahorandi ko batazategeza igihe kinini, bati uru Rwanda narwo ni urwacu dufite mu ambasade. Gefesirete Zuberman Jagani umusore wavutse tariki ya 13 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2006. Reba ibyishimo byo kurangiza 1-1-2 avuga ati twabikore.